Mas matigik ka clearing operation ing penimunaning lokal na gobyerno ng San Fernando kapamilataning task force. Ay ni report ng Patricia Mamangon. King Ciudad, San Fernando, meto nga mas matigik a clearing operation. Ing peto pa din niyang September 24, aldoning Miyerkules, ning City Government ning San Fernando, kapamilataning Task Force Kayabe ka king Kalinisan at Disiplina o TF4KD, king City Proper, bilang parte ning kampanya para king Kalinisan at Disiplina kareng pampublikong lugar. Inga manuang operasyon, penimunan ng Engineer Michael Quizon Jr., TF4KD Vice Chairperson at Acting City Administrator. Kaya bereng miyayaliwang departamento ng City Government at suportado ng kapulisan. Makatutok king clearing king pamananggal kareng sumbagal king dalan, kalupadareng iligal magtinda, maling pamagkana kareng istruktura at masaleseng pamanugse kareng basura king harapan dareng establishmento. Agpang king TF4KD partiyay king balaw sa programa laban king congestion, disorganized vending at maling pamangamit ning pampublikong espasyo bang siguraduhan ning kaligtasan at ing accessibility king syudad. Sinigurado ning city government na magbalabalawas ing makanining operasyon bang asiguradong malinis at organisado ya ing syudad ning San Fernando. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.